Pričamo o izborima. Zašto je važno glasati? Da li mladi glasaju? O mnogim drugim temama. Alpi lideri razgovaraju sa sjajnim sagovornicima. Ostanite uz nas. Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu emisiju Alpi podcasta Srbija. Moje ime je Mirjana Jugović i ja sam polaznica druge generacije Alpi programa u Srbiji. Danas ću imati prilike da razgovaram o jednoj vrlo bitnoj temi u ovom trenutku, a tiče se izbornih procesa i zašto je važno glasati na predstojećim izborima sa mojom sagovornicom Mijom Bjelogrlić, politikološkinjom i producentkinjom. Mija, zdravo. Zdravo. Jako mi je drago što imam priliku danas da razgovaram sa tobom o ovom temi. Pošto i same pripadamo mlađoj populaciji, fokus bih želela da bude upravo na ovoj temi kroz mlađu populaciju. Pa pre svega želim da razgovaram, da te pitam da li smatraš da je u Srbiji među mlađom populacijom vlada politička nepismenost? Pa, ja mislim da pre svega među mlađom populacijom u Srbiji vlada određena apatija. Mislim da generalno je apatija na snazi među svim građanima, ali mislim da nekako među mlađom populacijom je ona možda izraženija. Mislim da jednostavno oni na politiku i uopšte bilo šta vezano za politiku, a naročito bilo kakvu vrstu političkog angažmana, recimo kada pitaju svi gde su mladi, zašto se ne pojavljuju neke mlade snage, da li je zato kroz neki direktni politički angažman ili kroz neki aktivizam, ali uglavnom to možemo da čujemo kao neku primedbu. Ali ja nekako mislim da mladi ljudi, zato je apatija opasna, zato što kada ona zavlada nekako nema motivacije, niko ne vidi zašto bi njegovo učešće bilo na izborima ili bilo na neki direktni način u politici bilo šta promenilo. Znači kada nema nekog izgleda za neke promene, tu nema ni motivacije. Naročito je onda je to jedan začarani krug prosto, gde mislim da smo došli do toga, nažalost, da nijedna politička opcija ne zastupa nijednu ideologiju, da nama fali ideologija, da nam fali jasnih programa koji se bore za određene ideale, za određene ideje, koje bi mladi ljudi mogli da motivišu, da znaju zašto su oni tu, pa makar se borili protiv vetrenjača, da postoji nešto ideološki ili barem neke konkretni ciljevi za koji se oni bore da bi se oni na taj način angažovali, pa onda samim tim i postali politički pismeniji, makar u oblasti koja njih interesuje i zanima. Jer sada mislim da među mladim ljudima vlada to neko mišljenje da bilo kakva dodirna tačka sa politikom ima neki pežorativni kontekst, da je da politika je interes i da bilo kakvo učešće u politici znači neku vrstu nečasne radnje koja vodi ka ostvarivanju nekih interesa, baš zato što niko ne vidi bilo kakvu ideološku okosnicu koja bi bila opravdanje za učešće mladih u politici. S druge strane, ako je jedina motivacija, svrgavanje aktuelne vlasti, onda tu apatija odnosi pobedu zato što su svi nekako izgubili nadu da to može da se desi. Jasno. Stoga bi se nadovezala pitanjem po tebi, na koji način može afirmativno da se utiče na to što si upravo rekla, apatično delovanje, da jedan glas ništa ne može da promeni? Pa, ako me pitaš konkretno za mlade ljude, ja mislim da je recimo mislim da je važno da prosto svaka politička opcija pronađe neku temu, ako već nisu, da kažemo, nemaju taj ideološki okvir koji ih formira jasan, a ja nekako kod nekih primećujem u određenoj meri, ali svakako nedovoljno, onda mislim da bi neke konkretne tačke programa koje mogu u jednoj rečenici da se definišu, morale biti namenjene onome što zapravo se tiče mladih. Imali smo priliku da vidimo kako su neke ekološke teme bile te koje su ušle u mainstream, koje su odjednom postale nekako, nisu ih čak doživljavali kao političke, iako su one itekako političke teme, zato što su na jedan način na globalnom nivou ušle u jednu mainstream arenu
gde više nije bilo važno da li je to politika ili nije politika, mladi ljudi su shvatili da je to nešto što se tiče njih i njihovog života i nekako su se vrlo angažovali oko toga i onda i ovde kada su se dešavali ti protesti i te blokade, oni su izlazili na ulicu jer su znali da tu postoji konkretan cilj koji treba da se ostvari. I to se pokazalo kao jedna dobra kombinacija, znači pronalazak teme koji ih se tiče sa nekom konkretnom akcijom koja ima svoj cilj. I ja poznajem gomilu mladih ljudi koja je tada izašla na ulice, a koja nije ni znala ko organizuje taj skup, bilo kakvu političku pozadinu ili kontekst svega toga, što možda ih čini politički nepismenim, ali s druge strane politička pismenost im nije bila potrebna da bi se oni angažovali u toj situaciji. Tako da ja nekako mislim da opcije moraju naći način da adresiraju mlade ljude. Mladi ljudi danas žive u nekom svom mikrokosmosu, zahvaljujući društvenim mrežama, gde čak i te neke bitke aktivističke se vode preko društvenih mreža. Svaka vest traje sat vremena, prosto postoji taj neki paralelna dimenzija njihovog funkcionisanja i to svakako nije kao što je bilo nekada. Ranije su mladi ljudi funkcionisali u nekim studentskim zajednicama, nekako drugačiji su bili društveni tokovi, stvari su se dešavale u realnom vremenu, u realnom trenutku, danas to nije tako. I ja nekako mislim, ova naša neka međugeneracija koja je stasavala pre nego što su postojale te društvene mreže, pa je onda drugi deo svog sazrevanja provela uz te društvene mreže, mi smo tu negde na pola, ali imate cijelu ovu mlađu generaciju tiktokera i ja mislim da nekako, možda ne na ovim, ali već na sledećim izborima, neko će morati da nađe način kako njih da animira i zainteresuje. Jasno. Sve smo više svesni i većeg odliva mladih u inostranstvo. Pa me zanima tvoje mišljenje, kako ti deluju podaci da otvoreno su nova biračka mesta u inostranstvu i povećane su za 2 puta u odnosu na posljednje izbore 2020. godine. Pa me zanima kako podstaći upravo te mlade da se oni dodatno motivišu da bi glasali u inostranstvu. Pa ja koliko znam, biračko telo u inostranstvu, u dijaspori, uglavnom glasa za opoziciju. Ono je uglavnom opozicijno nastrojeno, koliko sam ja negde upućena, tako da je to valjda dobra vest, ako su se oni sada više angažovali, ako iza toga se ne krije neka nameštaljka, ali valjda ne. Jasno, ali imamo moment da je u posljednjih 2 godine naglo povećan rast otvaranja biračkih mesta i odnosno broj prijavljenih birača. Šta po tebi to uticalo da za tako kratak vremenski period dođe do naglog porasta? Pa ne znam. Da li su to digitalne platforme, socijalna aktivnost? Za inostranstvo konkretno. Pa ne znam šta je moglo da utiče na to povećanje. Ja mislim da naša dijaspora je bila velika uvek. Sad, da li je sada došlo do nekog naglog povećanja u odlasku iz Srbije? Sigurno da jeste. Sad, koliko je to u korelaciji sa povećanim interesovanjem za izlazak na izbore tamo, ne znam ni to. Ono što nekako, generalno tema glasanja u dijaspori je malo škakljiva. Prosto, postoje ljudi koji misle da neko ko ne živi ovde, ko nema prebivalište u Srbiji, ne bi trebalo da glasa. S druge strane, i ti ljudi imaju pravo da se pitaju za svoju zemlju i da se možda jednog dana i vrate u nju ukoliko se neke stvari u njoj promene. Tako da, ja nekako samo bih voljela da ti ljudi koji su tamo, da pozitivno bi bilo da su prepoznali na ovim izborima neku šansu i neku nadu i da ih je to motivisalo. Mislim da je nekako i cijel taj pokret tih ekoloških tema, protesta koji su se dešavali protekle godine bi bio značajan u tom smislu, jer je to nešto što se dosta širilo po mrežama, dosta je ljude angažovalo i motivisalo, možda je to jedan od razloga, ali svakako mislim da to što oni žele da izađu možda predstavlja neki dobar znak da imaju motivaciju da nešto promenu u svojoj zemlji i možda da se vrate u nju. Upravo to, taj empatičnost prema svojoj zemlji. Ako rezultat na ovim izborima bude onakav kakav oni žele. Ne mogu da te ne pitam, autorka si projekta Ona se budi. Kao žena prosto imam želju da te pitam ono kauzalno pitanje generalno, šta te motivisalo da sa svojim saradnicama se upustiš u taj projekat, jer si dala zapravo fokus na jednoj svakodnevnoj ženi u Srbiji.
Šta je to što je ono tebe motivisalo? Je to nešto što je bilo zapravo generalno stanje svesti ili neki se konkretan događaj dogodio, desio, da je tebe prosto privukao da se otisneš u to? Nije se desio nijedan konkretan događaj. Ja sam samo kao neko koga interesuju te teme i neko koga se to i lično tiče, jer sam žensko u Srbiji, i kao neko ko se negde donekle bavi medijima i komunikacijom političkih ideja, prosto bilo mi je žao da ne postoji nijedan format komercijalni, televizijski, namenjen opštoj populaciji, nekoj generalnoj publici koji se time bavi. I zapravo u tim nekim svakodnevnim neformalnim razgovorima sa raznoraznim ljudima, kada god se to pokrene, sam videla u stvari koliko postoji jedna velika nepismenost i manjak znanja o tim temama, i da ti ljudi to znanje neće steći kroz, da kažemo, kanale komunikacija feminističkih ideja koji su sada trenutno dostupni, uz sve druge stvari koje su korisne, koje se njih tiču. Znači, ne umanjuju njihov značaj. Samo da po pitanju nekako smeštanja te teme u jednu mainstream arenu, gde bi prosečnim građanima koji nisu zainteresovani nužno za to, i muškarcima i ženama i mlađima i starijima, i iz gradskih i iz ruralnih sredina, kako njima to približiti. Znači, kako ih informisati, kako da im neke stvari koje oni nisu znali, kako da ih sada saznaju, kako da možda im pružimo neki drugačiji ugao gledanja na te teme koje oni uopšte nisu mogli da povežu sa tim do tog trenutka, nikad nisu ni razmišljali o tome, nikad o tome nisu ni pričali, imali su neke svoje predrasude. Sad, kako se njima obratiti? I to je meni bio izazov. Ja sam smatrala da nešto tako mora da postoji, da ako imamo emisije, dokumentarne formate o raznoraznim nekim temama, aferama, uglavnom neko usko političkim, stranačkim pitanjima, istorijskim kod nas, da, mislim, tema koja se tiče polovine populacije naše zemlje i tekako zaslužuje format koji će se baviti njima. I bila mi je želja da to napravim. Mislim, to postoji svuda u svetu, od A, B i C produkcija, mislila sam da mi možemo to barem jednom da imamo tako. Ja bih voljela da se sad to nastavi, da i drugi autori prave nešto na tu temu dalje. Divno. Ovo te pitam iz razloga jer upravo su mlade žene iz Alpi programa, moje koleginice i ja. Ove godine smo pokrenuli jedan interesantan projekat upravo pod hashtagom Žene može sve, ali nama je fokus upravo žene lideri, žene koje su u politici, na političkim položajima, i nas je 7 iz različitih političkih opredeljenja, formacija, i to je jako interesantno. Pa me zanima, eto, prosto, ako bi mogla da daš neki nama savet koleginicama, kako da prosto utemeljimo upravo te, da kažem, neke ženske ravnopravnosti koje su u deficitu, nažalost, u političkoj sferi, i kako da poboljšamo unapređenje učešća žene u donošenju nekih političkih procesa. Znači, evo, vas 7 ima, ali tako? Da. Znači, 7 iz različitih 7 partija? Tako, otprilike. 7, ne mogu tačno da definišem, ali oko 7 nas, uglavnom različitih. Od vas 7, znači tih 7 partija, je li jedna partija ima ženskog lidera? Ili su vam lideri partija muškarci? Svi? Većina muškarci. Pošto ja ne znam, mislim, znam za jednu koja ima lidera žena. Uglavnom smo opozicija i pozicija, znači iz svih različitih. Da, dobro, znači ja tu pričam i opoziciji i opoziciji, ja znam za ovu Zavetnici, ona ima ženu na čelu partije, ja ne znam više ni za jednu, ispravim ako grešim. Da, ali recimo ona nije u našoj grupaciji. Mislim i to pretpostavljam, ali hoću da kažem, znači mi imamo žene u partijskom životu, u političkom životu, mi imamo sad te kvote, imamo žene u Skupštini, imamo ženu premijerku, imamo ministarke, guvernerku Narodne banke, imali smo do skoro predsjednicu Skupštine ženu. Znači, naizgled mi imamo zaista jednu visoku participaciju žena u političkom životu, i ja mislim da je to jedan mehanizam ove današnje vlasti koji se razvija već godinama unazad, da to je ispunjavanje forme, kao što je ispunjavanje forme demokratije, tako je to ispunjavanje forme neke participacije manjina, participacije žena, imamo gej premijerku, ali s druge strane, znači to je nešto što, da kažemo, ispunjava neke standarde jednog otvorenog društva koji naginje ka tim nekim evropskim vrednostima, jednakosti i tako dalje. Ali ono što, kad se zagrebe ispod, položaj svih njih je prilično ugrožen. Znači, žene nemaju moć donošenja odluka u politici, retko, one su malobrojne u odnosu na muškarce,
Mi smo jedno društvo u kome se zna da uvek, dakle, glavnu reč, nažalost, u partijama koje su čak i demokratske orijentisane imaju partijski lideri koji su muškog pola. Mi, recimo, interesantno je da jedini lider partije tokom demokratskih promena, znači krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina, u cijelom tom, da kažemo, jeku nastanka demokratskih ideja, njihove implementacije, mi smo jedino imali Vesnu Pešić kao na čelu Građanskog saveza, koja se sama povukla. Znači, niko se nije povukao sa čela partije, osim žene, jedne. Mislim, hoću da kažem, prosto to je jedna vrsta političke kulture koja se jako dugo neguje kod nas. I ona je refleksija položaja žene u društvu u svim drugim poljima i aspektima. Znači, od kuće, jedne vrste radnog mesta, druge vrste radnog mesta, privatne sfere, društva generalno u svim svojim socijalnim aspektima. I to se naravno reflektuje onda i na politiku. Ja nekako ne znam, tu ne postoji savet, tu ne postoji jedna rečenica koja može da kaže uradite to i to će da se promeni. Mislim da je važno, ja mislim da su žene mnogo hrabrije u politici od muškaraca i mislim da i danas među ženama opozicionarima mi vidimo mnogo veću količinu hrabrosti nego kod muškaraca, mnogo manje kalkulacije, mnogo više srčanosti, ceo antiratni pokret žena koje su bukvalno bile skoro spaljivane kao veštice 90. godina i kasnije su bile sve žene, znači žene koje su uvek zastupale ideje koje su u ovom društvu bile nepoželjne i koje su im crtale metu na čelo i zbog kojih su bile proganjane, to su sve bile uvek žene. Tako da ja nekako mislim da žene u Srbiji, a i generalno u svetu imaju mnogo veću količinu strasti i hrabrosti u donošenju nekih važnih, isprovođenju nekih važnih ideja u politici, isprovođenju nekih važnih odluka. Tako da samo mislim da je potrebno da se stvori za njih prostor, jer vidimo kako izgleda ovaj svet koji vode muškarci, koji su uvek vodili muškarci, a kako izgledaju neke zemlje koje trenutno imaju žene liderke. Tako da mislim da je vrlo jasno ko bolje prolazi. Jasno, ali neophodan dugi kontinuirani proces. Naravno, jer to ne može da se promeni preko noći. Mislim da je važno to što postoji što veće učešće, mislim da su tu neki mali koraci koji mogu u jednom trenutku da dovedu do nekog preokreta, ali mislim da je samo važno da žene u politici prosto nastupaju iz pozicije svojih ideja i svojih sposobnosti i mogućnosti, svoje hrabrosti, a ne iz pozicije toga što su one žene u politici. Zato mislim da treba i da izbacimo tu sintagmu. Znači, ne treba da pravimo tu vrstu podela, kategorizacija, jer to sad, šta sad ono to znači, kao, to je sad neki povlašćeni ili neki, ne znam, sad kao da oni treba budu srećne što su tu, mislim, oni se bave svojim poslom. Jasno. Mija, hvala ti puno na ovom divnom iscrpnom razgovoru. Hvala tebi. I prosto ako želiš nešto da kažeš za kraj svim gledalcima, zašto treba da izađu na glasanje? Da, kad zapravo samo shvatimo da je sve u našim rukama, stvarno je nekako, onako najprostije rečeno, greota da to ne iskoristimo. Tako da ne vidim razlog zašto neko ne bi izdvojio 5 minuta svog vremena i otišao i pokušao da da svoj doprinos. Na kraju krajeva, ako ne uspe, ništa nije izgubio. Jasno. Mija, hvala ti puno. Hvala tebi.